Masimbonge, Masimbonge, TV show bazophila abantu katsing la ka sheko re ka Gauteng province re setlhopheng se bitswang Rekopantswe Perfoming artist ke setlhopha sa ka mona ka Hammanskraal motseng o bitswang Maubane dula fela jwang
Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ha ke be ko amohele lenano la rona la mmino wa Clap and Tap mmino wa diatla re tidinya Clap and Tap mona ho Masibonge TV show tsatsing la ka sheko jwalo ka ke hlalositse re tlile sehlopheng se bitswang Rekopantswe performing artist ke sehlopha sa ka mona ka Gauteng ka Hammanskraal ka motseng o bitswang Maubane ke dutse le ketapele mona ya Rekopantswe performing artist ntate dumela le ka ntate wa ka ntate wa ka South Africa ke yana ke kopa o bue le bona hore o mang o etsang sehlopheng sena se sentle hakana dumelang babui ba Masimbonge TV wa buang ke Reginald Tebe. I'm the chairperson of this organization. Mereko wa rona ke ho rorisa modimo. We do so while having fun and most importantly keeping and maintaining the highest level of discipline. We try by all means for hore batho ba ba leng part ya organization ya rona. We empower each other, not just musically, but also other aspects of bophelo as well. Okay, jwalo ka ketapele jwalo ka chairman ya sehlopha sena sa Rekopantswe performing artist o qadile neng? I started singing for the choir ka 2015. Okay. But but I was not part of the executive committee. Okay. I was elected the chairperson ya Rekopantswe performing artist last year December. Okay. December. So this is my I think 6th month more positioning. Okay. Jwale le tshwara dikopano jwang re tswa re ntse re le COVID-19 ka nnete le khona ho kopana jwang le be le khona le ubitsa le Masimbonge TV show le khona jwang ho kopana matsatsing a thata a sewa se re wetseng? I won't lie, it's been difficult. Ho nile le nako mo eleng hore re ne re sa kopane at all, especially ka di level tsela mo eleng hore the restrictions na di very strict again. So we were forced hore re abandon the rehearsals and then re emele nako mo eleng hore at least ba khona hore allow hore a certain number e ka ntse ya kopana. But because hona banong ka hore the government has allowed for at least 50 people, I think, or baka khona in a confined space like this one, and looking at our number I already 50 so yeah, we saw it best hore ne re no tswela pele ka di rehearsals because ho ema o tlabe e leng ntwe pila, but progress ya rona as a choir it hloka re ntse re tswela pele re robel ke a leboha ntate wa ntle le taba ya sewa se sa COVID-19 ke a tseba diphephetso dingata di-challenge dihlopheng ka ofela tsa mmino ona wa diatla e ka ba tso kopanang le tsona haholo jwang jwalo ka chairman ya sehlopha ke tsefe? The biggest problem Rekopantswe as the chairperson at this choir ke the fact that Rekopantswe has been there for more than 11 years. Has been there for more than 11 years. So hona le batho ba ileng hore ba tla ntse ba le part ya sehlopha se from the time it started until now. So hona le tsamaiso e nentse by normalizing up until the time na sentse ke tseng. But as you know hore with different management hotla administration is different, so it's been difficult to try to get them ho ira dilo ka mokgwa nna ke di bona a kere ho sona le dlala ball. The philosophy ya the other coach has a philosophy ya ola o mong okay. So we trying by all means hore at least they meet and halfway. So it's been difficult because you must understand hore batho ba tlwaetse ho ira selo a certain way, and then when you come with changes for them to adapt to those changes it becomes difficult. But luckily most people have shown the desire or the willingness to actually to change, and then because I get obviously you can't just say people are changing. You have to what I say the goals how for choir. Before get and then the goals and then recognize le common ground. So the problem now ke hore re khona ho buana ka silo and then ko popele kwale o mongwe wa bona ka re mara ngare ke dumetse ka pela and then ebe ayo bua. So ke tsona di challenges tse re kopana le tsona tse and then obviously another thing is the problem here commitment. There are choristers by more committed than others, so it becomes difficult for by committed hore ba tsole pele ba le committed if lor ba bang ba bona ba wa and then he nna ke tla
no, okay, this is my administration, this is how I will administer discipline, discipline. It becomes difficult because people know it's our own, like it's me now, so, but then I believe we are working towards having the rules or the objectives saying or bobo tleba ro khona ho tsamaya mo tseleng e leng hore ra dilatela. Okay, that wa ka ke leboa ha re se ke ra senya nako e re ke ba bapalle dipina e re ke ba bapalle pina tse pedi ke batla ho fa bona re kopantswe performing artist ha ba re wena faphang Jesu ka dithoko mme ke o fe hape bona ha ba re nka pese ka matlo mamele barathona ba re dom dom skeberam dom dula fela lwa
bue ko amohela wena mmuhi wa Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu ke dutse mona le e mong ya ketapele ke ntate Vela nna ke mmitsa ntate Vela ke organizer ya sehlopha sena sa Rekopantswe Perfoming artist ntate dumela okay ntate le teng kae wena mmitsa Vela mina nentsako wa kavuma okay I'm the organizer of the choir and yeah I think that's basically what I'm doing. I make things happen. Okay a ko re jetse he mosebetsing mona wa hao wa bo organizer a ko re jetse o qadile neng le sehlopha sena ho ba organizer mme ke tse fe dintho tse o ka di qolla tse pedi tse tharonyana tse hlale wa di etsa wa re ka nnete ke motlotlo hore ke le ka thusa sehlopha hore ke organize ho itseng le ho itseng Organizing thing, okay, I started being an organizer last year December when we were electing the new executive committee. I've been in the choir since 2015 as well. I've been occupying some positions, but that's the topic for another day. As the organizer, it's 6 months. Really busy organizer, and I'll say it is still Masimbonge. It's a motivating, it's a motivating because of me. Okay. And then there are shows that are benefiting the choir. Okay. There are things that we are busy with working on. Okay. We have an upcoming CD. Okay. Those are things we are busy doing, and then we are able to see achievement and success at choir. We are able to see choir air guard. Okay. So me being in this position, I'm making things happen. The choir is not yet there, but we can tell that we're going somewhere. Okay. Le sehlopha o bile le sehlopha o tloaneng ke a utlwa hore o qadile selemo se fetileng ho ba organizer empa le sehlopha o qadile neng ke qadile 2015 in that. Okay. Yeah, since 2015 I've been here. Okay. And azanga ka tsaya leave. Okay. Album o di kae album, this is our third album. This is the third album. Yes, I saw. Okay. E tlo tswaneng album e yalo ba mametse South Africa e mametse ha ba tla album ya Rekopantswe yeah yona ya tla ene ya chisa. Okay. By end of June will be out. Okay. Yeah, so people can expect it, and then it's cheapy, it's affordable, powerful songs, tone, the local fair that it's a market say. And about they call us the Shakers. Okay. For the back. Okay. The Shakers take my soul. Okay. Ke a utlwa tate. Re se ke ra se ja nako. E re ko bapalle pina tsa bona tse pedi. Ke re sefapano ke poha. Ke o fa ko fele engwe ba re ho ka tlala maru.
Masimbonge Clap and Tap TV show. Ke ntse ke dutse le ketapele ya Rekopantswe performing artist. Ke se ho wena ke sehlopha sa ka mona ka Gauteng ka Hammanskraal ka motseng o bitswang Maubane. Ke dutse le ntate mona. Ntate ke wa committee ya discipline. Ntate dumela. Le ka ntate wa ka. Ha monate. Ntate South Africa ke yana o ko ba dumedisa fela o ba jwetse ka wena o mang. Ke dumedise o bolela mo ke mpomate ya ke disciplinary committee ya Rekopantswe artist performing artist. So na mera kwa ka basically go keep order within the group of which ke dio tse loreng ke elected to ka dira just simply by go bea khoire mo lining like lunyana tse bia. Okay, that work. No kina na hore kaofela bontate le bomme ba sehlopha sena ba sa Rekopantswe performing artist ba o khethile hantle ntate ke a bona ka a o tshenya bonolo a o bapale le bona ntate wa a ko njwetse hore ke mathata afe o kopanang le ona jwalo ka motho wa discipline. Ere ke thome ka hore ke rate go ilo bolela taba e nngwe e tswile nyana hanyane. During this time last year, if I'm not mistaken, really ra lahlehelwa ke di choristers sa rena tse two ka kgwedi e one ka di almost ka di beke tse di latelanang. Fela modimo ile a rata go rabe le bona mabile le bona. Tsatsing la ka tseno ntse re etsang I hope and pray gore mo ba leng mo teng they're watching over us. So go tla mo khanya how being a DC within the group, it means gore wena self you have to be disciplined first, because there's no ways mo ilorong o ka rangwana wa re tsomo hlapa wena o ditshila. Bora re tshwantse be skono pele before o ka rangwana wa re tsama o ilo hlapa. So as batho ba ba leng ka momra wa ka ele group wa ka monna hege discipline we are equal. Again a rongwana o motho moholo, it means gore hele nna ke tse phoso within the group ke ba open to anything e lorong ba ka itlisa towards nna. Hence ke na lo ba botsa gore le nna am a person hona le mo ilorong ke na lo ya ntse ke la gata di khontshe mo teng. If go gatile di khontshe you have like ya go executive member o mong e lorong o bona ale suitable gore ka bolela le yena then o mmotsa gore no mara mola mate a ntsa mapila ka mabaka sole because le nna before ke ba disciplinary committee I'm a member of the group. Okay. Gore re ka ofela re busa keng le tsogo le melao ya Rekopantswe. Okay. Ntate ntle lo senyana go re ke ba bapalle pina tse pedi nako ya rona e se batla re se re ke ba bapalle pina tse pedi ba re wena ba inkele o mamele ba rathoni hape ba ra dom skebe rom ka mora mo batla o fa semphithi wena ya rateha. Oh
Masimbonge Clap and Tap TV show bazophila abantu akanete se fedile nako ya rona wena muhi wa Masimbonge ha re kopana hape bekeng e tlang re bile le nako e ntle le ketapele re bile le nako e ntle le sehlopha sena sa Rekopantswe Perfoming artist ke itse ke sehlopha sa ka mona ka Gauteng ka Hammanskraal Maubane ke sehlopha se setle ka mogomong o makatsa mo ikutlwetsi bana le album tse tharo sehlopha sena mme yena ya boraro e santse e tla ke batla o kubaisa ka pina bona e albumong ena e tlang ke promotion ya bona ba re wena atamelang ho Jehova e otlwa ke mokotlisi wa bona ntate Kabelo ra mohototwana ba utlwe